Aye loyi I Guyo Mashakadzi ne muhashi eka Gisar FM wa swi tiva imani mbyele bafowethu ku ri charity begins at home a yene ne supporta va hisa lavawani Maraji na Chavi eka Chavi and Maraji Verbal Engineering Night leyi nga ta va yi ri kona hi ti 27 ta December eGiyani Community Hall ku swi olove ngopfu loko u lava ku tikuma u nghenelela eka event liya kumbe ka comedy night liya famba xava ticket eComsy ticket na loko Comsy ticket yi nga ri kona laha yi kumeka kona Shoprite yi kona na loko ku ri ke ni yi nga ri kona Shoprite laha yi kumeka kona Checkers yi kona na loko ku ri ke ni yi nga ri kona Checkers kwala kumeka kona ngopfungopfu na le Giyani OK Grocery yi kona. It's only 100 rand 100 rand only. You go there, you enjoy vusiku lebyiya u byela na vanghana u byela na vosesi wa wena u byela na vahahani wa wena na vakokwa wa wena na hinkwavo leswaku ri a va yile eka Chavi and Maraji Verbal Engineering Night hi 100 rand ntsena hi ta hlangana kona kwele hi ku na mina se ni xave khale thikithi a ni fanele ni teke thikithi leriyani.